Mnoge stvari u modernom svetu tehnologije izmišljene su da bi nam olakšale svakodnevni život, ali za neke je teško pronaći opravdanje, osim zbog toga što smo lenji. I dok biste se sa mnom složili za neke od stavki sa liste, rekli bismo da su neki zaista korisni, na primjer bežično punjenje recimo, ali hajde da vidimo koji su to izumi. Na 5. mjestu ove liste nalaze se QR kodovi, jer zašto bismo bilo šta kucali, lakše je skenirati. QR kodove možete pronaći na proizvodima u supermarketima ili ti nekim manjim trgovinama. Na 4. mjestu se nalaze pametne sijalice. Same se uključuju i isključuju i podešavate osvetljenje kao i boju kojom sijaju. Mislim da za ovo nema potrebe da pričam. Na 3. mjestu se nalazi bežično punjenje, jer nama običnim korisnicima je teško da telefon povežemo na punjač sa kablom, pa samo ostavimo telefon da se sam puni. Naravno, ipak mi smo previše lenji. Na 2. mjestu se nalaze Amazon dugme za kupovinu, koje možete staviti negdje u svojoj kući i kada vam nešto zatreba jednostavnim klikom na to dugme dobijate proizvod u svoju korpu. I na 1. mjestu se nalazi aplikacija koja se možete instalirati svi na vaš mobilni telefon kao daljinski upravljač, jer naravno koga još mrzi ako se lepo ušuška u svoj krevet da ustane i da uzima daljinski sa stočića kojeg je zaboravio. I eto ljudi, to bi bilo tih 5 stvari koje nas čine sve više lenjima. Koji su po vama tehnološki izumi koji dokazuju našu lenjost? Pišite to u komentarima i vidimo se u nekom sljedećem klipu.